Menteri ba kajala konrad ke sangma hne kasi ulah kular ya ka friend of Jesuit but Catholic Association Shillong ba unsai kren ba Menteri ba kari Narendra Modi bat kumju Menteri kampo yeng kari Amit Shah habai dei ba Father Stan Swamy uling do niam ubla sakyam dangsian hakastokar preng ha kate ke jing kendo nakal yang ketiga kenhon kiro ngai Catholic kila kentu Menteri ba ban yesai ru nakabanta ban weng lut iki kendon bala pengat yo te runiam nalo ban pej bakar omdon ke jing leben what hapatok ru One year ago, ya Chief Minister arngot na kaliang dong ki Friends of Jesuits, arngot na kaliang dong ka Catholic Association Shillong. Kadao ka jing kudo jing ya Chief Minister kalong ban ya keren ban kerpa diu ban simkialam aga bedai bagi jing syakun dong Father Stan Swamy yang dia wajarkan akabala rano yu sya lailam jubor yu sya po Mumbai akaba lapun set patok yu nanti po Mumbai. Dia namar jong ka jinglong jong ka pertai ka ni ka pandemic pat ka jing teman jong Father Stan Swamy ngila ya keren bau Chief Minister baru Chief Minister ru kala kli sibun ke jingli balada don em ka dukun ka jing ka statement nak liang ka NIA ha ka ba nak liang jongi ngila pensai ba ka NIA kala keren sai ba nak liang jong Father Swamy kolong tang bau yo ya ki email na ki nong yalam jong kita ki maus group Andrei nak liang jong Father Swamy kan ha email e ya kita ki mau seberupat nilai ini bahawa pada suami ulah pensai bayar kini ki dokumen selalu plan harga sistem dulu lembang tak software kepala develop dan lain-lain. Kau Chief Minister ulah kli pun kecingkli bah kadu loong ba ngakli kenang ye kecingkli kenang bangan yo banyak keran bang Prime Minister baru Home Minister ban request yo ban pelan mardor yo yang pada Stan Swamy baru ngilai keren harga bayar day bagi hukum ka ill treatment harga bau Father Stan Swamy yo anti apa kecil ka bau don harga ba menin kesngi ulah kelon bat ru la pensa yo bat kiwai kibri gopon harga ta quarantine center klem da ai watang ke jing ka tersok ban tiaru te nak liang dungi ngilong yo Chief Minister ban soba ban intervene bat ki jail authority baru Chief Minister habaro artli kiliang ulah kular ban simkhia baru ulah kular ban keren baru Home Minister baru ki para Chief Minister ong ru baru ada keren baru Archbishop Theodore bat ji keren kadang ya bat klempem mentah kasmi sebetulnya sakran yo Prime Minister baru Home Minister baru jail authority